Нараққа барамыз, нараққа ойнаймыз, паркқа барып, аттракциондарға түсіп, сладкий вода жеп, сок ішіп, свет тағыттым. Кошка. Аттракциондарға түштің бі? Қандай екен, жақты ғой? Ма жақты. Берде көп аттракциондар бар. Бары қызықты, анан. Каруселдерге ма жақшат. Ертеңмен мен майрамда ошоға яқа келдім. Каруселге ойнадым, нары бері ойнадым. Сен бері білесің бе? Ооба. Burada көршімді? Только мен бияқтарды албайын да. Праздник День защитника детей. Пришла с мамой, с Искандером, с Аделиной, со своими сестрами, братьями. Здоровья. Чтобы они Не болели. Чтобы они всегда хорошо Вели. вели себя, хорошо учились, да? Как тебе сегодняшняя атмосфера нравится? Да. Ешқашан ауырбасын, көп жашасын, дайыма күліп жүрсін. Жақсы, көп парктарға түштім, мороженаларды жедім, бүт эле нерсени жедім. Бүгін қандай майрамда отасың сен? Желаю всем детям хорошего дня, хорошего настроения, чтобы вы всегда были счастливы. Всего наилучшего всем желаю. Майрамда жүрем. Бүгін эмне майрам екенін білесің бе? Балдар күн. Кімменен келдің? Апам менен. Апам саған бүгін эмне алып берді? Штеке. Поздравляю всех детей. Хорошим, чтобы слушали детей, родителей. Бүгін қыздардың балдардың майрамы. Сен қандай майрамда отасың? Жақсы. Жағы отауы? Ооба. Майрамда не қылып отасың? Ойнап жүрем. Мамаң, папаң саған эмне алып беришти? Біздің. Эче сатып жок. Біздің абыды. Akşamı aşka jalalara elleri jindarilim baba şahşaşırım atışışım bekende şaka dedi bir ata baba Ağlaydı kıkıcı Aştığın çoğuna Öneyde eşebe eşakın o koluna Ay tuk tuk hayatı aydan bitaya yok
ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Лучик солнышко играет огоньками быстрыми, и под ним сосульки тают капельками, искрами. В этот чудный день, чудесный, самый лучший день, дарим маме песенку, песенку капель. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Bakın şağını, patakını şağını. Bakın şağını, papakını şağını, patakını şağını. Bakın şağını, patakını şağını. Koydu. Taraftarımızga dıcazat tayma damir döreteki dostlardan beri dayırga. Просто убегай, ай-яй-яй, и не вспоминай, ай-яй-яй. Просто убегай, ай-яй-яй. Вот это поворот. Мен аларды мисалдар мени көрүп кетти наоборот. Балдарыбыздын ушу ден соолугу чың болсун, өмүрү узун болсун. Кыргызстаныбыздагы ушул бүт кичинекей балдардын майрамы менен куттуктап кетмекчимин. Бардык жаш балдарга чын ден соолук каалайм, жакшы маанайда болуп, ушундай майрамдар боло берсин. Жакшы жүрө эле ошон кааларым. Мен балдарга баарына бактылуу балалык каалайм, дайыма ачык асмандын астына күлкүлөр эле чыгып, эч кайгы капан билбей жакшы жүрсүн. Бардыгына ден соолук каалайм биринчиден. Жана энелер менен балдар биринчиден бактылуу болсун, ден соолукта болсун. Эне бала бактылуу болсо, үй бүлө бактылуу деп эсептейм.